Yo, Tifo. Musonfo, Reverend Abetin Shramensani. And Nesso say Yanko Pardon Nesse Monkme. And then mu Pesha so ne modem ne mabontin so a. Mo phone so a the baker in access subscribe. Nene na biebiem what I say. Biebiem share ma adofo ina dey. Na ohuno. We say emredu se menu mienu. O my Ghana enkoso no ye je esi ye konso. Ye je edetu yakoma so. Ye je ema o my Ghana ebe kra behwe. No answer na ye boso no. Be so we de asida ebe ma ye mame University Foundation. Yeah, say Yango Pardon ebia wo amanane. Baby a wo bia. Be so say wo adoye eye ma ye nuanom. Ye mame no kunafo ne ye nuanom ejanka. Ene wusiafo ne wona wonni ahwefo a esramo sa number wo yi ena obetumi afre ye mame University nende na Yango Pardon motumi sa dwumede nyina de ahye ne nsa na mo de hye ne nsa so amonum nyedai enwu ase aha ye fa bibi emma ye mame emma enugwase nyedai emma se uhia ne number obetumi afre na the telephone so a de nyina se obefre 0548 30 29 85 0548 30 29 85 ofra mame obeje so na ono edin komo kama na onyankopon hira so aye oso ochefa yo ebushafo medu ye mame a osponza ye dwumedi a yepe Ghana enkoso ya enedai me no eba ye posomu ewo Ghana mu ye free Ghana enko Nigeria ye free Ghana enko Libya ye free Ghana enko Togo Togo wonsem abra ye man a ye wo mu yepe enkosopa yepe asetrepa ewo ye Ghana mu ntino ye Ghana na be ka ho asem wode ye man pani na ekufu ado erade ene wado so ye papa erade trenim che no man enkosopa nya kese ewo kra so afa ye former president ye papa former president John Dramani Mama erade ene wado so dum bia obi a one ye mame erade mado so entrenim eche mo bia mo bia na edwa pa obi biara eye Ghana enkoso nti na enna ye ba ye posom ene ye dwa so ede na ye ba ye posom ne dwa so ye ba be peden ewo ede enti ene ye ba ye posom so ene dwa so de di kan ye hade abebia ye kan ene Ghana awuni die entoye Ghana abebia bedu bia efi ubedu bia se nsoto pe na Ghana achase esi apini edienti ene nsoto a oman a yewo mu esi apini edienti ene nsoto a oman no afedie NGOs enye dwumade eye fi se ye yewo oman mu a ye pe oman koso no yankasa no ye ndie huni edienti ene mega se ndie huni hwe se mame ne kwani Nyankopon anim ne hwe dwumadi a wankasa wa udi utumi etika mu numusio enye kanim ena ode sachasreden ebeto no hwe Nyankopon anim a dandan wa enam se ote do na no nti na ode atofom na ode atofom su se hwan ena enkogo peja sa ne de efiri o mawo wakwa obro no so eno ogates hwe de ekoso fi se udidi ewia o sori prewia otu oni hwa atu oni hwa na o chimiri na de egugatem ka chem say baby man peni ete kolara o baby man peni ete yare pen ene di wo afochire o na so se abrebia yetimonfo no ye na yesu se o man peni mere ememehen ye na yesu se ya kwa ye hiemu o man peni wo ye penifo no wo ye de nwuma hye shonsa edwuma de hye shonsa no enye yare enye pane no mode beboye na emom no ye yankasa timamfo no se ndi ehuni a Ghana enkoso ebeye den amachirima Ghana enkoso ebeye den amachirima fi se ye na ye wo enne no ye ni eno obia ye de ope obia pra be obia pe bia no de den odiguo obia ye wura bia be ope eno de to na ne kwani Nyankopon no de enhade ye se Ghana mu ye pamane goso ye pamane kunumde ye pamane yedie ye pese Ghana obia fribro no bia so ba kro bia ba obese Ghana ye danso na so ode be kiremo me chama de kakra bi moment yenko Kanisha market me chama de yenko Kanisha market enko he nemo bia ekoso Kanisha market na yankasa
ye me boy ho kompo na hu se oman no ye de pani ye anase ye ma aho na free abonten ababe oman ni ye amaye ye ko kane shiba ketimra yo ebushafo we de mwase so unya otwen e mame na he sheka na shi market pa hwe se de yesi ebupu enwura esi wo se butan a esi wo hwe se de bia se obi kwato oduane e wo nchen na wona edire bi se ahoden e na ye je anasa wansana na efri board so eba aduane no ka kire me oman enkoso ene de hin oman da che oman fa pem no e wo hefa esi he say ekoko emro no so a hwe de ye nkasa ye no emro no so afa ekokrom so a ahwo etubi fam ye den ebebe fa wo nyina no ebebe tomo ne ma no ye hwe de koso timame menuaba ma minister wo dwade kama efifie echi wonim me bra wo de wa he oba de kutao na wa hwe de wa wo ye a me ni watemo bisa wadwen say ti de wa wo ye ede na dwen wadwen ka kire wo suba do o man mu no enna woni encho woni egongo pese empenifo no peni bie ni wo oh my god na menu mienu sa menu mienu enginem e oye man ho a me ka me cho se ye bebo so bobna ma ye maso ebebo ye nananom so bebo se de ntra ya fa awonidi na den anseye so na even ye manesua ye nananom so den abehwe free ye mawo amani goso enyina ne pedese ni nsem amani goso enyina ye present ye former president mama so amani goso enyina former president George Kunkufo so amani goso enyina ye president current president ye president also nanado egufado pa asumdwe nkan enyina na so enyina peni bia so fi se empenifo parliament ni ano ye chamo omega ne petem dia me ka me kire obi entumi nya hwe obi entumi nya we menu mienu ene be omega na ye hwade ye tumi tu kwa eko obi kroso wana tu kwa eko abrochire a wana tu kwa amanane a onu anza ye twere ni ejina obi wo ho se be dey mi gu nsuo ye nyo ye se bagara otune ni hwe atune ni hwe a boga sister boga wa ehonum ena kokoto bra ehonum na so ugina because obia eni wochi ojunsego yare ba wa odo ko fie esiramo omega na ye fa omega na eni agro fi se ye nyankopan de eni abro na yankasa nipa no ena edi ho abro oman enkanko ekutawo oman kanko kutame oman jina ye ekutame no mienu se menu mienu ye ya to se ye to tu ye nema ye na ye man kosopa ye ma hunidie aye gase e oman mu a me kame cho se adamfo na onen kaso amanane apese oba Africa eba oman Ghana ebe se de oman mu setero me kame kirewo se ondu akra no no ehunu de oman Ghana ene mapaide ekoso ane hunidie a ekoso be shiramo oman ye hia oho ba oho na wo ba no ompefi oman ye hia oho na wo ba no oho ni krom ye nyina ekwan bebi a den enyo so oho na e ba no ye nyina bebi a ye ka wo na ma obi otikam so e den main street pia because obi asasa bia na so ye memu wa ye wom omega na edoma ye gase omo amanane a even bebre na ye omo prison nyina enya bibia wo sa ne ma wo yae onkofo bia de because o memu de utunye de ope na so bi man so de ye ntinte shongu abonten omega na ebeye ye omega na ebefa koso pai dai afra omega na ebenya dimpa na nipa nyina be hu se ampa ye man ekabehe emaye sa na ne ho emre bi etwem mekan se ye de omega na ye de US oba omega na ye ko US a he eni busumi mienu
ye be prese be saba Ghana se de ntra awunidie no se de suni ba na wo so no be ye de ko wonte no ye ntumi ntena ho ye ntumi ntena ho fi se ya mabroni na ye de endi ye so esramo ebushia ye maya ye wo mu no menu mienu ena be ma Ghana no enya afa ne tuma pa efira menu mienu ama Ghana menu mienu ena be fa ama Ghana entuma pa den efira no emema ama Ghana enneja ennadeja oma ama Ghana edadeja menu mienu enumguase ene so yen na wo sayasa ye ma ama Ghana enna adeja menu mienu ye fa na enumguase ntuma efira ne ye ma ne ye fa menu mienu ye be bodin obibia ne bodin ya ka se o my dear obia bodin a ni pare to okra sa ma sorry o my Ghana de oboa bebia ne kre wagasa uto odiane eni bebe ogata no ewo bebia store no wo hwe gata de wonim ma me papa o so ye bonsu oba so hu se o so o ye bonsu wa etu fa bibia obia fa bibia ho adintra ya je me tax ntre ne abanya den emra mame se yare no ba yare no o tax so de be ko hospital na akotua no mama yempe omai no ewu ne die omai na ewu ne die ejina menu mienu so omai ne kan kono menu mienu ene betua ko ho wo bia mfiri bebia ma na de e me ye krampo wo ye mamu a ya cassette mamfo wo man ne mo no yetumi eye fia ma awo ngwa botu ka se adenti na wo yesa na wa ye ma wo nso ade esua fini ye kwai ye kwahe o my Ghana ehia menu mienu na o my Ghana ehia menu mienu ehia menu mienu atwen o my Ghana ehia menu mienu no ehia menu mienu nimde o my Ghana ehia menu mienu ahoden o my Ghana ehia menu mienu no ehia adwempane akomapa ewe mu ewo manem sorry baby biara gata eda ewo ostore ni mo no ostore de ampa why ntabo cry den ato gata no so otumi fa so ewura ostore mu na obi za se de wase no entontom no eba be ka obi na se nipa na customer wa bora na so mo no baby oto aduane no awansena na eba wo no obi za se mfa na free wochi won de ne ho wochi wono ede ne ho gata be ne ho egofo ba onchen wa abran wa aran yu na efa no mugina den ejonso ebushia amaga na su ne man sorry amaga na su de nananom se sorry amaga na su moma ya sorry ni na so na yi adwumbo ne efiri ho a amaga na ebe ya no tomopa efira amaga na be ya no tomopa efira amagana ebenya ne tomapa efra sorry na meso sorry na amagana enyina ne naso na enye ye na bega sa ahomra na omo adimika ene beba amagana mu na amagana enye nyanyuma kesankese ye pre senka oman epenifon mbebe ejuma na mom amudie enni krobia so a enjuma bia yede enjina fi se man pani enjuma obi abie wo de yehwe ebedum mire bi no yehwe nsem a yae beka enjuma bia bi kakra e wono yehwe de yankasa e beka ne kre se epe amagana su a wo sumaye no yeze se pepa amagana ni su a sori gina na so na ma wo ne die enye djuma so je na se sum jam na so a no biti kam se oto sa se bi to abonte a anye yi a ka ne gina obetumi atam sase no agakoma ne panoto yi na wi a wasa so ama no wonen menu mienu ye suggest ema oman ya omagana ebe ya ntoma pafira hwana se wo ton ade no ye no bia bia no achichim no bia bia no ahwe ne din no akotra se teduan ma na mekodi enye yade na woto ne mom amagana momma yensusum emfa abro enhye itirim bi akumam na msum bi makumam enye sika enko na ye die che se sikamra
nemom no amagana ehiae yeso ehia amagana yeso ehia amagana yeso ehia amagana amagana ehiae yeso ehia no se ehia amagana na se amagana so hia ya fa omodembo ene wakoma pa ebra medede instruments ebie na o hia me na se oga se o man nkoso dem so boaje wasa se ene pa ewo mu fa abro no to nchen na fa de wo mu no bra na nyina ni nkomo na ma amagana asudie no ememe yedi na eye danara da meka saminu mienu enyamu dew na ye man ye nananom ebedimu dew amagana enkoso ejaminu mieso shawni oto nchen se amagana enkoso mame papa ejaminu mienu so ye bekoso akon ama amagana Erade nhyirae